Zurrumurruak eta bai, Gurera etorri zan behin Durangotik, ez da ize fetxa zan, gure ama asko azarratu zan, ze etorri zan, Elorrioko familiziokan Elorrian. Olako ze kartutxera ginea, zan, baina gerra urriez, gerra denporan zan hori. Etorri zan behin, da bota egazen, bai ganera, zera? Kartutxera, edo? Damak ezazu, mesedez hori kendu amendik, Hamen ume asko da hori mesedez amendik. Zoiaz kanpora. Azarratu zan, hasi zan borbitzen, destotzan urten bala bat, joe bat, baina hori zan gerra depara. Joe bat nola goizia, da patxi hoen horietu, y no le pasó nada. Pegó y el techo del tanide que pegó. Bueno, allí estaba el agujero. Esquinio gura, tapa eta ipez. De recuerdo. Y allí estaba el agujero. Vale, o sea que, bueno, repúblicas las oye... Izan, ama azabatu zan, da azkerien, deitu ezan ari damentuko eta ere. Baina esa eban Durango berak llevala el que había matado no sé cuántos. Pero, dijo él, mi madre le mandó a tomar por saco. Asko azarratu zan, olakoik izan pasetan, hainbeste soldau, miliziano, gudari da danakan, sekula bezan egoten ez burrukei,